Viti FM. Tavi, tamle man nangununggo, sambo refreshing ta. Hey, sangun vina kan tina. Ya nimbula binatan may natura na marama na dorbo no nelewa. Oni siya mataltunga may nambong binani ko na bukan na parokaramu ko ni parong servo. Ni ko tanga sa matalat sa kina. O dito lang ito ka ni sana manage ko na ono na ken kabaruta so na company ko na Paradise Beverages tribe ni lukin na ken. And bongi binaka ni kuay. Gina na magito kamay. Nandun ako nalega kami ko. Nasa natikuta kayo ni nabuko ni da program ko ni Rongo Servo. Yan ang bongi binani kuwa. Gina na magatalting kamay. Nabuko ni ken na kasana ponga teke ni bekenda. Si Rongo teke ni bekenda. O they sa nona nanganga mamulu sa ni merlita rin na kama ni bulu binaka pinapali mo na siya matsugmay ng bongi ni kuwa. Napali mo na ando matsugmay matagali. Wambulu tatukan ni ribe Niko bono kula ni bulu bina tau my Christchurch my nabi wambulu bula may Islandia na bongi dindai bina pala mo na do betul tame ki kenda wambulu tatukan ni ribe Sere na wanga ni bulu bina pala mo na do betul tame ki kenda wandi bina tatukan ni kem do nani Sere kuna isang bulu bina ka uji wandi bina tatukan ni kem ni na bongi be dindai ni takin na marri chuna ni martegi chuna buguni kenang garabi tu ni tabi na singa bina ni kuai. Mamulu taltokan bikim ni keda na siya mataltokan mengor may buno tani beka siya matsuk may kina na wasi ningo nongo bakit bikim ni tala na ando mataltokan mengor rin nondo be tiko buno ni susya ngor na beka siya buno ni garabitabi sa pambula raramba sunga ni bikenda ngo nanda parokaramu tugo ni kena maindo may rongodi ka bonga bote kino nda Sere keni karua me sandu may madala kina odi me mena na ono na ken kwendo wini teki chuko ya nabuko ni kena ndo semi chuko na be tareso do barutaki sei ni bola na vanua ni bola binaka ngire ni mngani kina ngori be sabenada naro ke sikeli tawake mon mene langa maimba isabena bola bunando bochu mai kenda ena wasi ni ngono binango jai tu rangan ni bola binaka rayan ramatakali ngire ni mngani kina ngori be madhiu na rimba ke rupe ni tongobuto o mimi ngabe yo sia sanrau isa ndo bola binaka wano bina teni bikem do ena wasi ni ngono binango o tsuga na sergo sadara na magisot tsuga ni ena buguni nonda parokaramu ni Rongo Servo ya bambur talto ni gorbi chone petero isani bulu bina kase na bale bunon to talto me kenda na mbongi bina ni kuwa no to parokaramu chingo ni ngauna ni kenda ndo rongo bagi kina se bonga bo utaki tabodi se basi kate kina na be servo boiso moy na be matasere en nonda vanua ngai nanwa sa ure de talto eso na matasere sarti wibo pa marote gitu bongi ni kuwa era zambe tugo na batbaten langa sergo en songole bunia biskes retokin nanti toba ndare datu na yanga ni vivo maruta kerba dor tu bi macere ra i rando ko tu ni na bagadi nguve ra le bonua pa mi bi kendai o chitu nangara bitavi pamulta tori ngori be serena runguto ni bule bina megene ni mngani kire bi unai sia riata triza Francis onani poasa ki serena en burum do sem ngor me buita district se bureta district school sa buita talimbong ni ko min be bureta district school may lebu ka may walaw isa na korninau sensi torda ni bulu bina zola bina nita wakina bi Jerry da kau bulu bina may tambia may lambasa sabon di bina to ni Jerry
na wasi ningono binako mana zino ni mbole binaka ngine ni mganikina ina nabo sabu ni sea toke malo ra ma fizipain mai ndela inasa ndronibi Enrico nga na bulbe ni miting mai na mbongi ni da ye mbuna taka ti mai mbole binaka mai bi sei mai bunda bonu ni binatu ni bi kemdo na mbongi binaka ni kuai lewa mila ni mbole binaka megene ni mgani kina gorbe suli wate ke susana ke chese me lobu me lotoka do sia mo chume kina na mbongi ni da ye na bole bulewa binaka bole mila na sia mo tsuka mai na mbongi ni kuai Sere na runguta kila last wedding vei ko ko imbure roko wati imbule binaka Sere na runguto kila binaka sartunga ni nabuna saranga au ubito buta kina gorngi volatal tumi ba na ni kurri bulinguri sama imbui tatu ni kuwa Wambulu tatuan gorbe ko imbure roko wati ni mbule binaka Wambulu tatuan gorbe ya Susana ulu indobia de mbule binaka mbule binaka mili kalau ni wanga ni mbule binaka kemni wene michunga mai namuana mai kanda isa maramanaita sereana nrunguta totongi bakandoki o iko saranga totongi Gaibe Italiana totongi tu ni biorto memboreta gaibe Italiana totongi sambui tatu ni kwa aboleta liwa denta lebe mbuisa bulu na Mambulu tatuan gorbe sera tale bakarua mbole binaka mai o sera sabun ronro mbole binaka tau na bole bina sia mo mai sabun ronro Tulex leather nandau mbole binaka Nama kamai abro on sara ni gonon do servo Na Sere vou e na VTFM, kotiani vikemnio tribe. Fiji's #1 ready-to-drink vodka, now available in cans. Yako na BTFM 92.2 FM kami danga ikachi weekenda ya nambogi binani kwa sisibi taltoga weekenda na diwe na on na miniti nonda ya wo tungo ni rongo serbo we na mbogi ndai au bikita bakita tsunga ni bikimini na itokani ni sanga isama taltsunga mai na mbogi ngo baki na bikimini na ndo taltoga mengori na Facebook page live ni buku ni parokaramu ngo na mbongi binaka ni kuwa ni nondo rongo serbo bikimini na sema tokma na live feed na mbongi ndai oba mbulo taltsunga ni bikimini wa mbulo tsunga ni ngori na mbongi ni kuwa aba mimbita angorbe serra makita mai solevi mai nandi bakina be cool city ni mbulo binaka mai lambasa amegene ni mengani kina ngori bote itunga be ndawe muni okini bakina be merese ini na ola mbulo binaka mai bote mbolabu na bosa ngoro wale o meraoni koli ndono ni mchigene na mbongi ni kwa bakina be neni kai tonga mbulo binaka ni mengani kina be kimdo we buni ni lebu buni se atokai malo mera e bina bole matagali na sema chukmai peni mbukawa ndombole bina mana jino ndombole bina ka sarla la daga tingango serra ngango me botai be sere tarabogori mengei na nimi sini serra sere tarabogori na nimi ngani kidi alisi joy aloa ndongo new misi k enrico Josephine Pereira ndombole bina ka Australia isa thank you same to you apa kuki tambu ni wai ndombole bina ka mai nareya mai na mosi ya nabuni nanda program ko ni aserbo we nabo binani ko na kita bale Paradise Beverages tribe ni luki ni kene nabuni na vei-tokoni rawa ni dotal tukino nanda program mai rongo bagi kina se bonga bo taki se mai abasi kataki en dotal nanda serbo we en ambongi ninda iya sambongi tin lotole budi kwa endua esana mena
se nanganga na nona wini taka na ono na ken na tribe kwendo wini teki chuko na vei mbongi ni lotu levu kembale o iranga na somo chuko mai na taro na vei mbongi roro sa tunga na vei taro so e boro teki tu weekend nona somo chuko mai na taro mai menra kina na ono na ken ngendo mi kadi ba chuna dandra na mbongi binakani kuwa na tokani sana sama wini taka chuko na ken na tribe ono kona ge mai tarai chuko na singa ni mataka oya na turangango o chone wanga ni balu o koya sana nonda ndo koya sana mai toro chuko na sawini taka chuko na bunia ito do biboro teki chukori memole tani ken ndo so mi chuko mai boko ndono na taro na mbongi binakani kuwa au anangonongo sopo madala taka wale leka ndana rongo danga na nonda serbo wena mbongi ni kuwa enda sana kila ni serengo sere nga memboleta na imboi ni ndua na salu kena tali sere teki kina indua na leni bonongo na Sere vou na VTF. Ya dama na kina wale vei Paradise Beverages She's #1 ready-to-drink vodka, now available in cans. Ngono tama na tani lalo na lemba mbuya wala may na salu tali mena mo niya
na Sere vou e na VTFM kotiani vikemnio tribe. Fiji's #1 ready-to-drink vodka, now available in cans. Era noda parokaramu era mbongi binani kuwa era mbongi ni Sere vou kei Paradise Beverages era mbongi nindai au babu na kina vale vei tribe nilu kina kena na mbongi na vei-tokoni rawa ni mai bonga vou teki kina mai tavoci ka mai vasika teki kina na nonda Sere vou na mbongi nindai ndara ngota chika ndo mondoto ni lolo na lemba mbuya wa elo mai na sau na buguni Sere gor na salu talei ya da babu na talakina ni sa mai tiko telanga na wekanda o sa mai kadiba kira tol chika na dana nge mai tarai tol chika na mbongi binani kuwa me rawa ni turara tol chika ni sa mai nono chika nanganga na buguni visibi na buguni kena ndauba kilikila itu se na matserengo ertu tiko mai bei na buguni taru ndanga so tole chiko na buguni parokaramu matango na kabi ni singa ni mataka na buguni kena mai bonga bote kitel kine ndo talonda matservo ndanga na magitokani kina oni sara ni michuka ni bikem ni keda ni toka ni ndo batal toka mai na bongi ni kuwa wa mimbi bikem ndo na weka mai mbureta mai ovalau kena go menomni
polisi ang sara nintana ka umbuwinta ka. Ena nomo woli kede sarao ni oka na kena besi sibita ke tini kalima na undolu nandola. Lewe tini kalima nanda woli arna kalunga tena be dodo bi bagarutaki. Woli nga endo ne woli punjas ngome bakana punjas milk powder. Raisi segi. Scan ta kana QR code ka upload ta kana nomor city. Na lebungani nomo boy tabi na kena binaka. Woli kanganga ke punjas ni kuah. What can you buy at Manu Buy? Can you buy tiles at Manu Buy? There's different styles at Manu Buy. Can you buy electricals at Manu Buy? There's a lot of what is spectacle at Manu Buy. The wide range of items for your home decor, Household. industrial, to hardware galore. What about paints at Manu Buy? Anything that ain't at Manubai. from your very own store. The most trusted name in hardware. The program had sort of given me a wider understanding. From 2014, I started doing my MBA. Leadership Fiji did that for me. It opened my mind. It also got me excited about the possibility that, we can do this. We can change society. Tosoida kitali na numukila ni veli utaki. Ulida na wale muli utaki ratovi na kakinana mo matatini. Wakarama ile butaka na numu network ni sasanga kina vei taratara. Leadership Fiji ena vuke iko kina. Sandola tungona kere durumeza bane katulu sanga buluni vula November. Ay ta, sa CV sarang na mimusuka. Pinakta yung motor nga na bolsukan ko riso pa kaya naman ni mimbiluti. Okila na lebu ni nomongunu suka e na rawa ni wakabuna na mati ni suka may nambuawa ni rai beran na kena mamada na maboa karawa ni wakabuna na musu nindo na tiki ni angomu wuki sua karamada wasoma ngo e vida na ibakata kila ni sa rawa ni tobiko na mati ni suka e na loma ni ambaki sawati e lewe ronan raw na tamata tambo sakayani e rabagan di kebe ni ratobi mati ni suka e na Diabetes Hub Center ni rawa ni sikoyani e na National Diabetes Center e CWM lau toka Diabetes Hub se vali nimbula e lambasa se na vali ni wai e vole ka viko mola kindi kebi na kiana kilai totolo na mate na totolo ni kiana wali kana taroba na kiana viririko taleso na itukutuku may na maternity Oviti National Wellness Center Ministry of Health and Medical Services. Have you fully withdrawn your FNPF savings but would like to become a member again and rebuild your savings? FNPF now offers a re-entry option for former members. If you're under 60 and self-employed, you can join as a voluntary member. If you are rejoining as a compulsory member, then there is no age limit. Rejoin, rebuild, retire strong. Visit your nearest FNPF office or call 5857 today. FNPF, securing your future. Ai, ratay. Toca gue. VTFM 92.2 Elaw toka.
Na envy mbongi keiko ke kapitani Mark. Oi, otos sumay si otos yan. Sa tengah ilama. VTFM. 225 até kina bundes nomu bengarabi na wasa Pacifica lawa raisi wai bisikete kenati eta doko beau que kemundi beijao ninga una kondo atunga bundes na velho taki kokanga vengara aviko asivikina bundes na dingi ni Pacifica. The program had sort of given me a wider understanding. From 2014, I started doing my MBA. Leadership Fiji did that for me.
It opened my mind. It also got me excited about the possibility that we can do this. We can change society. Tosoeda ke talena no mukila ni veliu taki. Vulida na wale muliu taki retovi na kakinana mo matatini. Wakaramba le butaka na no network ni sasanga kina vei-taratara. Leadership Fiji ena vokei ko kina. Sandolo tungona ke ridurumeda bane ke tolo sanga buluni bulan November. Ngalu, payo na tangani. Rakabunga na kaukawi ko modakawa. Senga ni adobio mai na no milewa le ingori. Sarwada. Au lewanga naka au via nakabwa. Kere vivu kirawa ni sebona ngona. Ke mukuti iko ni kuwa ena rauni na kota lewena no mumbula ni mataka. Kuwa ni atambo naka se maro roya. Kere veivuke. Rauni ongiri ena Free National Domestic Violence 24-hour helpline ena namba 25 ono saiva. Se Free Child Helpline Fiji ena 23 5. Na itukutukongo, e kau tani bekemuli na mata ni tua viti kei na viti FM. Oso sumbeka pakadakadaka se ngaravitabi may vale, lomo tartaro se ngona dawa na songo kina na pharmacy, Moti Street Pharmacy Samambula. Tiko kede kina na veka o bangara, mindola ena vitu na singa, may na moniti kina vakarawai, walu na kaloko kina tini kanto na kaloko enambongi. Dola talaga ni singa tabu, may na diwa na mataka kina tini enambongi, na nomong karabi saruin bimbi, sarani ongiri, ena diwa wabitu, wadiwa on, ena kena itukutuku matata. Sisiko, ena 12 Moti Street e Samambula. Your health, our priority, every day of the week. Ajax Spurway Fastness. Kito wakandita ka na maro ivina ka na numu vale ni zakazaka ena veka vakalivliva. Na NATO Projects Division enkarava vakatamba kindoa na numu wiring vakalivliva kina maro roi maina suusua. Ajax Spurway Fastness. Adex certified kito vakaivola na maro roi se waterproof takina vakalivliva ni nolom ni vale. Ajax Spurway Fastness. Building a future you can rely on. Gerita na dhiu walundua 5 onondua ena kini tukutuku matata. Bongi, e da wala kovi. Sechi, na bongi keiko e na viti FM. E kamida ngai kachi. Hola.
awa sude viti, awa bule viti, awa mbule viti, awa ngoni viti. Ona wakaronga kena viti. Viti FM. Sip en win ke punjas tea. Ke volia na punjas tea leaf se punjas classic. Sa raunio oka ena VCCV ka raunio ganga ena vedo bibagarotaki. Me bakana stylish keto, elegant tea sets. Se classic tea pots. Rota ni viosa ma volka via tova ko mai dove e venga ditaki. Ka moda kava, scan tak nga na QR code, upload tak na nombre city, sa oka saranga ena VCCV. Para ina yada ena veimada o meda vane ka rosanga volunia kotova. Kosa, vakita visara ni kua, tiko na kaya lavaki. Punjas, celebrating 90 years. Orai vaya, nadava. Nalorin rokan leleng kori. Goringona. Nalorin ni superstore. Nei semu ena nonda vanua. Ena bukuni kena kauyani kalem biu ena nomu tiko na nomu voli. Kede na voli ena duanga na vanua. Mai na kakana. Yayani vale. Kena vunga tale. Siaga ni ole le ni palabu. Leve ano sos ni sala. Guys so minga e tolunan tola na ibonda ni kena kauyani viko. Download taka na Superstore app ka voli sarnikua. Superstore, the future of shopping. Na mate na HIV e sanga ni vei wakanduindui taki e kambimbi na no mukila. Mukila e ndeo wakadava sena ngauni saladava mo tauri waka e na vuki ni tatango maki. Siko e na valni wai wole kavi ko mondi kevi ni kua. Ngaravi ka sanga ni lavaki mo soma endo naka. Totolo kana mararoi na itukutuku memba letiko. Laurai mo ngaravi ka mo tiku mbulambula. Na itukutuku ngo e kautani vei kemuli na mate ni tuwa viti kei na VT FM. The program